INP Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai le vek ule April ni sompani thole ni ania tuntum chu international news le politics Russia in NATO ramin Ukraine ne na apek S-300 palia bom chia ti te Ukraine in Russia missiles le rocket ase poiro dawan ring ti te Mariupola thi sim ni an mai the ti thu te manga pusi tilal rin omat huziak kan ngai thla howanga thanhem ngai taka riat zawna thuziak tho thin tu pusi tia chunga lom thu kan soi ngal boke Russian Defense Ministry thupuang tu Major General Igor Konashenko chuan Sunday ni khan Ukraine ne na EU NATO ram Slovakia in anti-aircraft defense system S-300 anpek pali chu cruise ballistic missile mangin anka chiat sakti soin S-300 hi Dnipro khopui chimlam le khopui leilia bun ania chumi lo Mykolaiv le Kharkiv region ami po ka chiat sakani ati mase AP News le Reuters te chuan finfiat helo anti Lubika Janikova Slovakia Prime Minister Heger ai ot hupuang tu chuan S-300 hi ti chiatani ozong lo thudik lovani ti ina soive thunga US official te poin Soviet Union hun laya thlona ka thlak na tura siam te chu eng ange ni an soilova Ukraine ram eroin voidoilo West ram te hena Ukraine ram boruak ven him na tur anti-air missile le anti-air defense system le Ralthuam dangte alo dil cham chi to a ton naya hian Slovakia chuan Ukraine hena S-300 chu apetange ya US Germany le Britain poin Stinger le Starstreak anti-aircraft missile an penol bokani Nimina Austrian Chancellor Karl Nehammer chuan Kyiv Ukraine President Volodymyr Zelensky munuin Moscow Russian President Vladimir Putin chu Kremlin mule Chancellor Karl Nehammer hi NATO member nilo ram hruai tu le EU ram hruai tu Indo nuwa mai chana President Putin muhma saber tu ani Ukraine chungchang le EU ramin Russia atanga energy oil le gas alak lu chungchang te an soiduna Austria hi military lama chuan NATO le Russia inkara thokpalain neutral status din munading ania mase Russia in Ukraine run chu ti top turani ti turam ni in Chancellor Karl Nehammer chuan poisoilo nun na lak le tortir na chu ti top turani ti in Russia thilti asoi selani Nimina Austria Chancellor Karl Nehammer le President Putin te in biak chu thuzep treat omlo tlang rek rokin har satakin anin biati Chancellor Nehammer thupuan chuan atar langa indo nuwa EU ram hruai tu Moscow tlo masaber ni in thian that wang po ni lovin ati tur ni a hriat awangin atlo maya Putin hena po indo na chu ti top turani hlok na omlo le ram ni ta na chan na le hlo na mai ani ti te soipuin bucha muna war crime ti na oma mo phur tu te chu rorel na ma hruai ngei turani ti in a hrila mase President Putin a bengaronga alut viau lovaniang Ukraine le Russia economy atla niam na sadon World Bank economist te chuan Russia in Ukraine runa wangin komen sang ni le som ni le pahnia hian Ukraine economy chu 45% donin atla niamang indo na ina dai rei phei chuan chung ayan na sa po ni mai thei ni in an tar langa Ukraine boy ma in chung lai ram na ya heng Belarus te Kyrgyzstan Tajikistan te le Moldova te economy chu thang tuang chhotura chhut ania ma se chung ram biala te po chuan 4.1% angin atla niamang ti in Anna Bajat World Bank Vice President for the Europe and Central Asia region chuan asoi Russia po West ram rek na le rem na wangin an GDP chu 11.2% atanga 20% zetin atla niam do na soi ani bok World Bank chuan Ukraine hena US dollar maktadwa zakwale somni le panga zet humanitarian relief atana puk tira US UK le EU ram 10 Ukraine hi sum 5.9 sa chho hle ani
President Biden le Indian Prime Minister Modi te anin bia in khan US President Joe Biden le Indian Prime Minister Narendra Modi te chu video conference mangin anin bia a Ukraine le Russia chungchang an soiduna President Biden chuan India in mihring mamo damdoi le eitur le tranpuina lamthil Ukraine nena athon chu fakin US le West ramten Russia an rek na le an rem na te chu India in lo zom ve adu ti te hrilin Russia chu economic anor na nasazok peturin a phutani Prime Minister Narendra Modi point remna le muan na zongin President pani Putin le Zelensky te mai chana in biak an mamo thu le atul zia te soin bocha muna civil mi te tha na le Ukraine din mun hi athalo tak zeta India chuan in biak na manga rem na zon adu ani atibok British Defence Ministry chuan Ukraine khochak lam Donbas region na Luhansk le Donetsk sa te chuan Ukraine sipaiten Russia sipaite chu nasataka beiletin an drone le tank le armor vehicle te po anti chiat sak ne na soi President Putin chuan Donbas region na asiruk la cheturin Bacharov Syria ti hia lakau rawrum tak le poiti iwak nei lova indo na mola chethin General Alexander Vornikov kumsom rukmi military lamaton riat nga tak le ralril thiam le fing tak mai chu mo phurna apetharta a General Vornikov hi Russian Military Western Command ho tuani General Vornikov ho hian Syria rama Aleppo khwale Chechnya Republic khopui Grozny anlo kak chimrem rum toa anlo soi sato ang deuh khan Ukraine hi asoi saka Russia sipai malak dan hlui classical tactic manga Donbas region le Ukraine khopui te hi abe an ring kleya Russia hian Central War Command daran nei ranlova hetianga an general ro thap le butut tak General Vornikov an ruat na po hi an puang ran palova Western Intelligence ten an riat an soi chuak mai ani ni somli le pasari nuwa po an duang an soi sak thei lo wangin le Ukraine President Zelensky le akhon bol upaho te chu tukloma kapusai somkap dol zorin kazore katlom na pe anti tir thei mai tak lo wangin President Putin le Russian National Security Council chuan tran mun le ral beidan an thak ta ne Western Military Intelligence le analyst ho te chuan Russia chuan Ukraine khopui Kiev le chevel beya lak antum ayin Ukraine chaklam le Donbas region chu nea lak ngeyan tumzok antiya tuna chuan Kharkiv Kherson Mariupol khopui te an bom ngorin missile an kap tiu renga Kharkiv Regional Governor Ole Sinehubov chuan nimin thotan zi nga tanga Russia rocket le missile ka awangin darkar somni le palichhungin mi som pakhatin an thi pha le toni ati Mariupol khopui langei turin Russia chuan Chengchen Muslim sipai ral khat khokheng rova taka chet khe lote atira chung ho chu Ukraine pasal tharwal ultranationalist anti le Nazi thuthlung choi nung tu ang hialapu Azov battalion hoten lo machonin anin tumtok hle ni inan soya Russia chuan Mariupol hi lak thuaya opadua Sea of Azov chu Black Sea tuipui kama Crimean Peninsula atangin Donbas region na inchop lu nan adu ani Crimea hi kumsang ni le sompali khan Ukraine kutatangin aloke puisa chu sak thut to a Russia rama abe tir ta mi maya khovelin an soisel pha na sa Crimea ang thovin Russian tong mang tamna Donbas region po hi Russia chuan Ukraine atanga nei atum le a Luhansk People's Republic LPR le Donetsk People's Republic DPR ten Ukraine atanga independence an puan chu Komin March khatir lam khan alo pompui to ani Mariupol Mayor Vadim Boychenko chuan AP News nena Mariupol khuwa mi sing khat tha an nia kot thlera mi hring thi ruang tamdana zirin mi sing ni pon thi to hial mai thei atia Mariupol hi Ukraine ram chim chaka khopui poimo takni in Russia point la ka thunun nge yatum khopui ani Russia sipaiten la beizui zelin an la hual pet renga chimlama om Kharkiv khopui po an dang pingmek boka
Severodonetsk khuwa ero lak tuminan be na savio na a Ukraine sipaiten an lahum theiri ni in ABC News chuan a soi. Mariupol Deputy Mayor Sari Orlov chuan BBC palai nena Mariupol inka na le inbe na chu chunzom ze lalani atia Facebooka Ukraine Marine Brigade 10 silai mon tla chamta ti chu thudik lovani hetiang thuthang hi dot le phuachop mai mayani mase comment ka pekher don lo atibok Ukraine Armed Forces Commander-in-Chief Valery Zluchny chuan kan sipaite din huna thain apa ngai renge khopui chu mun then khata omtenen hian in biak po reng alania sipaite chuan an thei angin nun na chan turin Russia ral lian chu an la be let zelani ti in Facebook a azia Mariupol khopui mun then khat chu Russia sipaite nan lu to ti ani boka Ukraine sipaite chuan khopui laili le chim lamba ka industrial zone te chu an laveng him theini in Deputy Mayor Orlov chuan a soibok Chengchen lalpa in Ukraine kan hne ngei don ati Chengchen Republic ho tupa Ramzan Kadyrov chuan thakalta khan Ukraine ram chunga omve om angin social media a in tar langa nimin lama kha chuan Ukraine ho teron vo tharin Mariupol khopui hual pe a zimtot mek chu Mariupol chu kan thu hnuaya da in kan langei dona chumi nuwa Kiev khopui le adang te po kan lain kan thunun vek don ani ti in Telegram video aron post le a Luhansk le Donetsk chu kan lamma saphotanga chumi nuwa khodang te kan beizelang ati Ramzan Kadyrov hi President Putin a ui buk huaisen tak anga soithin le Putin a foot soldier anti thin ania Kiev khopui chu kan langei don ti katiama chu pen khat lek point kan hnung tol don lo ati mia mai US le EU ram te chuan Ramzan Kadyrov hi mi hring dikna le zaom na poisa mi alo human rights bo chetu ti in an puwa mase an pu na hi aphathi nani Mariupol khopui hi Russia sipaiten an hual che prei ta hle maya mi sanga chuang an thito antia Ukraine President Zelensky phei chuan mi singtel te meu ti hlum om to angin a soyani President Zelensky chu South Korean Parliament a video conference mangin thucha asoya khovel ram rang te chu thei top chua Ralthuam atan pui tura somin angena Mariupol mi singtel thi in Russia sipaiten February ni somni le pali nuatangin zirnmun zakwale somthum le pariat anti cheto a hospital zathum chuang anti chevek to bokani ati UN Children Fund UNICEF chuan February ni somni le pali nu Russia in Ukraine run na awangin naupang zale somli le pani thi in hliam zanhi le somni le pakwa an omto ni in nimina UN Security Council UNICEF how to Emergency Programs Director Manuel Fontaine chuan soya Ukraine ram puma naupang maktadwai thum point pani vel la omin chung te chuan eile inturan nei mumal talova mi maktadwai khat point pali te phei chuan tui intur thiam hlim tha an nei to lo Mariupol le Kherson khopui din mun phei hi chu a thalo tak zetani ati zirtop ni khan Kramatorsk khopuya railway station a mi pui sahim na zonga tlan khom mi sang level omna chu Tochka EU missile mangaka khania thi mi somnga le panga antling chhoto a hliam tuar zale pathuman ompokani Russia le Ukraine chu atitua anin pu ton seka Russia pheichuan aphana sa hleni Croatia ramen Russia palai somni le pali petchhuak vele ta Russia in Ukraine run an du lo zialan tirin Croatia chuan Russia palai somni le pali anhot chuaka anjinga som pariat pheichu diplomats ania Ukraine Foreign Ministry chuan Russian Ambassador chukavin rong le rap thak taka poi soi chunga tharum thona le war crime tina soifia turin antiani The Guardian chuan Britain Canada le Australia ram chuan EU ram angin Russian palai te an chuak velo atia Russia in Ukraine run du lo awangin Russia in Ukraine arun du lo na wangin European Union ram te chuan an ram chunga Russian palai zanhi le somnga vel an lo na chuak to a heti lai hian British Foreign Secretary Liz Truss chuan Russia ne in kung ka ina kum te hi aral zauta ati
Ralthuam engtenge Ukraine an pe khom to le Ukraine sipaiten Russia sipaite anlo beilet naril rule anlo dolet na Ralthuam athat le achangkan e mawangin Russia po hian nisom lile pasari nuwa po Ukraine ala tuklom zo talo chunia ala op mai thei bik lova engral thuam tenge anlo man I han soi zoi teng u US siam anti-aircraft system stringers zariat chuang hei hi mi pakhatin kaukia puwa an ka mai thei ang chi he ni Turkey siam Bayraktar TB2 drone anti a omle boka hei hi kumsang ni le som pakwa tangin Ukraine ne na hal ania teng armor vehicle le thona le sipai mun pui be nana tangkai lutuk tak mai ani US siam switchblade kimikes drone darkar khata mel zale som panga achak thok thei mel somga chunga mel matele anbung ruati chetu drone tangkai takania he drone hi atum fu turin a hruai thei nia soyani bok US UK le Sweden tena an siam Javelin anti-tank system thazet mai a omboka mi pakhatina en kol thei nia soyani NLAW new generation anti-tank weapon thermal imaging mangin a target a thel meulo tiani Sweden Germany Norway ramten Ukraine hi an penul nia soyani Kesiam Starstreak anti-aircraft weapons mutura omboka short range surface to air missile chak berasoi ni in riain alet nga donin a thok thei anti ti chuan Czech Republic ram chuan Soviet Union hun laia siam T-72 tank som pani alo peto nia soyani buka tank chau ni lovin multiple rocket launchers howitzer lai puile infantry fighting vehicles tam tok tak apebok UK chuan armor vehicle zale somni chuang Ukraine pek le atum mek bokani Australia chuan ral matonga manchi Indomi Ralthuam famki mathuam sipai pariat le crew pani omna bushmaster somthum zet apeboka Slovakia chuan Soviet hunlaya siam anti-air defense system S-300 pali apea S-300 hi darkar khata mel sangli le zaruk Max 6 sachakena thok theya mel somko chuanga hla thona emo ballistic missile mo tehi akap thanal nal theinia soyani US hian combat drone zaruk mel somga chunga man theite helmet body armor silai te naw le amu makta duai tel a supply boka Germany chuan self propelled artillery weapon za apea UK hian anti-ship missile harpoon pe katum mek boka harpoon hian mel somruk vel ka pha in high speed nein darkar khata mel zangale somthuma chakin athok avakap theya warhead paitelin thilpuak na tak asiam theyani tin Germany siam self propelled artillery gun angchi cross maffei workman PZH 2000 apebok hei hichu mi panga ina hanboi pui deu lai layanga ya mel somni le panga chuang ka phani ole tuntuma kanan ti chota hi pusiti lalrin omat khusia ania alongai thatu ten in lo beng van pha trip kan bei sei kan chanal men lut saka men lo thir sakthina wangin in za chunga kan lo me